Dear Mr. Lonely. Ares, gumatangak man iti sinigang mix mo. Ay, mabitlaing nana. Ato yung tikat katangin niyo, Adto'y matibayad ka. Ay na, imbag kayo pa'y. Takanayon kayo, nakakutiks, nana. Ay kat siyempre si kaman tinakamanugang iti saan imot. Kahit yung asawen, kanayon na kayo nga ikaniti kwarta ni Layla. Ay katun iba't bati na kanyak ti anak na ni Ruday. Katinton sumangpat iti malam, dagasin na mutlaang. Ikanak tumatan iti kwarta. Ay, nagsaya atin ngayon kasta nana. Sa bagay, saan na problema ti kwarta? Taday di abroad ti asawa na. Kinadapay trabaho na. Papanam ka di man na, insuneng. Ay, inak baki birthday. Sikapay lang ti makaam mo iti apo ko ta. Ay, katuan Ang ag-take out kan tumitin iti makan. Ay kat, depende no adan to itid da nga i-take out ko. Sapay saan ka mo't nagluto iti pangaldawan? Ay, adapay mo't nabati along gani sa anagarmusaran ta. Isunton ati si Daem. Inton malumtaw nga agluto agadubo ak. Ada dya inted ni Layla akarnit manaw. Winin Alang nga raw, mapanakon. Bantayam dya apo ko ta. Saan mo abaybayan? Anya matenday dya abort dyan. Nagtatamnay amin nga inluto da. Kurang-kurang tirikado da. Uray sa anak nga agaw-awes, nukas jamot lang ti saganak. Makapaawan kanas. Sa anak la kumananap-napan. Nagtaktakak laeng. Awan pa'y matinted ni Mari ilang nga i-take out ko may. Ay, nagkasangay to jay apo kok. Siyak man ti mangawis kadakwada. Takitaan daman no kasano ka imasto ti may pasango kadakwada. Ay, at nakamatan ba kay? Kumusta nga itinapanama birthdayan? Babawik anapan. Kaslagraraman mo't na taon. Panagkunada nga ta sa anak-anak karamraman iti kakasya amakmakan. Ay, no ag-birthday to ti apo ko ta. Siyak tumat ti mangawis kadakwada. Mapan ka naglutaw, tanay. Mabisina ka Nanang, imbaunnak ni Mario. Umutangak pa'y laang kano iti bagasyo. Saan pa'y ngamin ang nagsweldo? Ay na, da kayo matkit di atat tao. Apay, anya ti panagkit-kit tayo kanyak. Pagbagasan, imbes ana kayo ti agitid kanyak, siyak pa'y tinawatan niyo. Saan ko adaw-dawatin, Nanang? Utango. Uray pa'y, patsyam, mabayadan niyo. Nanang, umay ko alaan ti anak ko. Ay, andan tinapinta sa manugang ko. Ay, dumanon ka, Layla. Nakaluto kayo ka din, Nanang? Dumawat aklatan iti naluto amasida. Masadutak namin nga agluto. Ay, wan, anak ko, nakaluto ako. Agdiretso kan ijay kusina. Mga lakalatan. Kahit si kamot rinay. Agawid ka, tawan maipautang ko kan ka. Ay, bakla, gumatangak man. Anya tigatangin niyo, nanasyuning? Ay, soft drinks man kan tinapay. Oy, adun sa ti kwartayo ita, When tada nga ron agit itad. Ay na, di kay pa'y matmasyan kini training. Kinunana nga umututang kada kayo iti bagas. Ang imbagayo kano nga awan. Iso nga imay dito itersena nga imutang. Kat, pinautangam. Wala taga-asidamet. Ang mga awan maisaang da. Sana bale, tagbaybayad mat no umututang. Ay, masurunak kadakwada. Imbes asyak nga inadat ikanda, saan ba tasyak pa'y tidawatan da? Ay, ninanamet. Siyempre,
Gipit damit nga ron. Imbag kada kayo ta saan kayo nga kurkurang? Awin taad da jay manugang kaw, amang itad iti kwarta. Apay anak ka umay kayo, nanang. Adakad ibagayo. Nagawan kat ababain yon. Mapanakit din is istoryaan. Ibagbagam kano kan ni Ares asaan ka pinautangan. Ay agsalukag kayo ngamin tapno saan kayo nga umut-utang latan. Ay da kayo pa'y agsakit tinakam na. No saan kayo mapautangan. Nanang, saan kumat nga inggagara nga imbaga? Kinunana ngamin ada kayo ti asitgak. Isoan na ibagak mat anagapo akon iti ayan nyo. Kat imbagayo nga awan. Ha! Saan kan nga grasawn? Mangibabain ka manugang? Agtrabaho ka ngamin tapno saan kayong agrigrigat iti asawam. Apay kasta kayo nga agsasao kanyak, nanang. Agkakasakit ti bagbagayo kanyak. Tapno saan ka masaksaktan? Saan ka agtaktakita kanyak? Tadyak kaya ta makita ti panagruprupam. Nang runa nuutang ti ibagam. Nalawag! Apay mo takas ti panagsasauyo iti asawak, nanang. Talaga nagalas ti ugali, tinaasawam, Mariaw. Nagipulong manankan ka, Kaya't nata apagapaan, kahit isumot ti kanunungam. Amo ka diyo kay kaya ti asawak, tawan ti mait itit na kada kayo. Amumot lagayam. Iso adi mo papaumayan ti asawam, ijay balay. Tano saan mapagustuhan, is istoryaan nakmatan, mangibabain. Kaslasandak nga anak iti pampamayaan nyo kada kami, nanang. Sapay ko ma, tasaan kayo itong agbabawi ti daytangar aramida nyo. Awan ka di ti madmadlaw mo kini Layla, bakit? Ay awan matlakay. Saan mo ta nagbalew? Saan mo't lataan na imot kadata? Sana day tati kayat ko asawain. Anyangay nga road. Kanayon mo na maladaw nga agawid, kas kumaita. Saan mo tasigo na maladladaw nga agawawid? Ay, tila madmadlaw mo, Mike. Ay, kat agaliwak sa'y mga taa. Sapay la ko mga raw, takas tangag paisaw. Hello? Nanang, awan ka diti ni Layla. Apay adi na sungsungbatan ti awag ko. Ha? Nay, awan pa'y Mike Barok. Saan pa'y asimbang pat? Di na ka di imbagano sa dino ti papanan na. Nay, awan mo timbaga na, anak ko. Pakamuan daktuman, anang. Noan nga oras asumangpet. Kanayon ka di amaladladaw nga gawid. Ha? Ay, saan Mike, anak ko? Italaang Mike. Sige nanang. Awagan dakto inton sumangpet ti asawak. Sige, anak ko. Sa dinaw tinaggapwam, Layla. Imawag ti asawam. Birbirukan na ka. Anya timbagayo, nanang. Imbagak, asaan ko nga amaw no sa dino tinapanam. Anya pa'y titinamag na, nanang. No ka na yun ka maladaw nga agawid. Ay, imbagak latan nga italaang. Gaputa jak kayat nga agapa kayo. Ay, sa dino nga minti papanam aya. Apay akanayon ang maladaw kamutan nga agawid. Kakadwak dagiti barkada, nanang. Saan kayo latan nga agsasao iti asawak? Siya kunti makamo ang mangawag kankwana. Oh, mabit lang. Ato iti kwarta. Suko na ko, ti anak ko. Ay, sige. Mabiit lang nga ron tayo nakalaan. Nakaturog ngamin, ije kwartaw. Ay, lakay. Umadanin ti birthday ti apo ko ta. Sigurado adito'y balay ti pakaangayan ti okasyon. Ta sigurado asaan na masangon ni Layla ti agluto. Ay na, nagarbuntulakit iti sagana ti apo ko, taba kahit 2 taon ti taon na. Win nga raw. At dapay katlista akon no asinon taw dagiti awisan. Nan, kita agmanday talistaam. Aw. At to'y tinutbok ang nakaisuratan na.
Apay ngay. Awan mo't da training kan Mario dito'y lista ang bakit. Ay, masurunak nga ron kadakwada. Iso nga uray saan tan nga awisan. Ay no maamuan da daytoy. Ad-adda gumura da ken ka. Di uray gumura da. Awan na sakit, abakrang ka. Layla, anya gayam ti plano, umiti pa nagkasangay ti apo ko, may. Gastos laang, no aghanda tayo, nanang. Ikan kayon tulaangan iti kwarta, tarumwar kayo. Mangan kayo iti ruwar. Kaninyo ti kayatyo akanan. May mayatan ti kasjay. Ngam ti ipakanyon tumot laang kadag iti kakaro ba? Sakat addan tupay la maibagada. Ha? Ay, uwin agam. May mayat matlaang no aghanda. Uray kat adamot iti abrot ti ama na. Nanang, saan ko ati paggastusan ti amuyo? Kunakmat nga itid ko laangan kada kayo ti paghanda tayo. Ay, apay ngay lakay. Kaslamot agtip-tipid ni Layla. Ay, hindi may sa atawon ti apo ko ta. Naggarbo ti handa na. Nagpaparti pa'y iti kaldeng. Apay, anya ti imbaga na aya. Saan ka naon nga aghanda? Mapantayo la kanon mangan ni Jeruar. Kita mangan no isumot at nagtulagan da nga agasawa. May amlatan no day ti kayat da. Saan mo nga ipilit ti kayat mo, takababae. Ay, naimbag man ta nakalagip ka manen nga may dito store ko, Nana Shuning. Apay, ada ichismis mo aya. Adda! Anya ngay mo't dayta. Ni Trining, Nana. Mayatin ti online business na. Mayat mo't gaya man ti kasasaad nga agasawa. Kinapudno na, ag-celebrate damat. Iti umuna pa nagkasangay ti anak da. Kat inimbitar dak. Ay, agpalastog naman nga agasawan. Inton kwan, kas daman la kakaasin nga umut-utag. Ay, sus! Imbes a maragsakan kayo, ngam kastapay lati ibagayo. Ay, apay, talaga kit di apalangguad da nga agasawa. Nakay, bantayam ti apo ko ta. Awanin abasto tayo iti kusina. Agudo nga. Wain, bakit? Ay wain, hadagayam imbaga ni Aris kanyak itay ijay tersena na. Datrineng, agsilibrar da kano iti umuna apa nagkasangay jay anak da. Pangalaan da nga iti kwartada. Adda kanon trabaho ni Trineng. Online kanumay. O di na sayaan. Lumabasak man pa iti pagtrabahuan ni Layla. Itulodak iti merienda na sakbay nga agawid ak. Ha? Ni Layla tinakatakdar nga da kadwa na alalakay. Nagmayat ti panagholding hands dang agtungtong-tong. Ti silpon ko. Ay, ibijok man ida. Ay, aglingadak. Tapno saan da ka makita. Ha! Naginagak da. Kat pumanawon ti lalaki. Ay, agturong dito ayan ko. Ay, ida po kon ti silpon ko. Ang mga no makita na nga agbidbidyo ak. Ti awanan bain a babae. Adagayam lalaki na. Awagak ni Oliver itamot laang kat pagawid akon. Ison ti makamo iti asawa na. Ay, isen ko kankwa na tinabidyaok. Dahita ti kasayatan nga aramidang bakit. Sana mabalin na lipliputan na latan ti anak ta. Ti awanan bain na manugang ka. Ipampanakal ko lakit din. Ang nagaramid mo't gayam iti pakaibabainan ti pamilya tasyaw. Ay, Nana Shuning, amuyo ka din ti agwarwara sa damag. Adda ka no gayam lalaki ti paborito yung amanugang. Adu ti nakakita nga adda lalaki na. Ay, sika bakla, mapankakit din ija isturmaw. Sayang no adda gumatag. Saan ada itag marmarites ti araramidam. Ibagbagaklaan tap no maaksyonan nyo. Apay, kaya't yulatan na luklukwen na ti anak yo. Saan nakasuruan bakla.
Amok ti aramidag. Ha? Kahit ka di asawan day tanana, nga mo yung aramidan ti paborito yung amanugang. Amokon. Iso asaanan anas kan nga umay mo ibaga kanyak. Imbag man ta nakadaray kayo iti umuna apa nagkasangay ti anak ko, nanang. Damay sa ama kagapaw. No apay nga imayak, anak ko. Anya day ta, nanang. Pakawanan na kuma, kadagiti na isaw-sawang ko kan ka iti kalabas. Ay nananang, awanan kanyak dagijay. Day ta tinagbalin akarit kanya. Iso ang nagbiro kak iti trabaho, nga uray adaw awir ko. Kit nagmayat gayam ti aglako iti online, nanang. Ay, imbag ka pa'y. Ang amjay kinay kayat ko amanugang. Isugayam ti mangibabain iti pamilya tayo. Amo ka din ni Manong Oliver, nanang. Wahin anak ko. Urayak ti panagawid na. Ta ison ti agdesisyon. No anya ti rumbang ama aramid. Sana nagdarom ti anak ko, Miss J. Lonely, ngam kinid daw na, akada kami nga agyan, ti anak na. Imanugot mat adagos ni Laila. Nagsublimanan iti abroad ti anak ko. Katsyak ita ti mga aywan iti anak na. Dahito man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Shuning. Shuning, agyamanak iti dahito'y apakasaritaam, ket ti makunak, husto ti inaramid mo. Apa nang ibaga iti anak mo, iti aramiden, ti paboritom amanugang. Ala, sapay lako ma, tapagpapadaem, ti tratom, kadagiti manugang mo, tapno awan ti agsaksakit tinakam naken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan Shuning, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit, kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod.
Ti pagama nagpailingad itinagan at Trudis, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nabalo ak, gapu iti dayta, nagrikos laangan ti biyag ko iti kakaisuna nga anak ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Trudis, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Awanin kaya sa pagtatang. Pinanawan na kami ni ti anak mi. Kasi gayam tirik na ti mapukawan iti ipatpatag iti biyag. Nagsakit ang panunutan. At tun makita ti asawa. Patibkaram ti pakinakam mo, anak. Kasta matinariknak, idinapukaw ko tinayaw. Ngaming karigatan kayo a pinadakkel. Iso na laeng, tatalagasan kayo na nakalpas iti kayat yu a kurso. Vocational laeng tinalpas yu kanimanang mo. Kat ita, naawanin ti asaw. Agsalo kagak. Tapno mapaadal ko ti kakaiso na nga anak mi. Day tati kasayaatan na panunutam ita anak kao. Saan pa'y akanibusanan ti amin? At damat ti anak mo apang ibukbukam iti pamatag mo. Ita, tanay tabo ng tibangkay ni tatang mo. Kaya't kong agsarita ta anak ko. Anya ti pagsaritaan ta, nanang? Kaya't mo kadi nga agtuloy iti kolehiyo. Apaman ang makaturpos ka iti high school. Kaya't ko launay nanang. Nukas ta nga rod. Ikarigatan ka pagadalan. Agagatak tapno mapaadal ka. Basta ikarim kanya nga adal ti ununaam. Diyak kaya't ang makinobyo ka. Kabayatan ti panagadal mo. Sige, nanang. Ikarik day ta. Siguradwam na ang anak ko. Tapara matla iti masakbayam da ito'y nga ibagbagak. Arabi iman na nakaawit akan. Ay, adumot nga minti customer iti parlor. Sakat, pila ti jeep itay. Nimat manang tel, maday ta adda dita paraangan da. Oh, ita ka lang nga agawid. Wan nga rod, ado nga minti customer. Di agluto ka pa ilaang na sumangpat ka. Sana bali ta nakaluto ni Ivy iti inapoy. Tuy laang si daan mi nga isang pat ko ti iluto. Ay, kaasi ka matadin ko. Ala, mabiit lang ang taalaw mong ginabati asidaan mi, tapno saan kan nga agluto, kat makaina na kamatan. Alaman nga rod manang. Ay, kaya't kumatan ti agilad. Tanagsakit ti sikat ko. Mabiit lang nga rod, tayo nakalaan. Urayan na kunditoy. Adda kayo matgaya man, nanang. Yag yung tinsang put yung amasida, ta siya kong tagluto. Uray kat nalpas kong dagit assignment ko. Inton bigat ton alutwag tinsang put ko. Mapan kan agidasar. Ada inton ni Antim Telma amasida. Nalabsak itay dita paraangan da. Talaga nasingpot mat kada kayo ni Auntie Telma niya, nanang. Wan, maasikan nyak day jay. Tamo na nga awanan asawa kakatulungak. Kan imbag kan pa na, ta saan na a problema ti panagbiag da. Maya ti trabaho ti asawa na. O sige, yag yung araw din tinted ni Auntie. Tagi da sarakon, nanang. Naimbag nga agsapam, Trudis. Anya ti masapol mo, Alex? Ay, mabalin ka diti agpasyar. Sino ti pasyaram? Sika ko ma. Anya? Ay, sana ka masakit, Alex. Iso saan arumba nga pasyaran nak? Makatawan mo itong tinapalabas. Manipod na tayo di asawam. Panagkunak mabalin kong tiagdaton kan ka. Ay, awan plano ka makiasawa, Alex. Isa ang mabalin ka di? Agawid kan. Ta makataktak ka lang iti trabaho. Idadaras ko ti aglaba. Tapno mailukat ko ti parlor ko. Damag kaw, nga da ka no agar-aram kan ka anak kaw. Imbaga ka saan nga agsubsubli, tatang.
Makadisturbo laeng iti trabaho. Saan mo ka di akayat? Nga anda kadwam amang paadal iti anak mo. Kabaulak mat apagadalan Hun ngam pirmi mat arigat mo. Sana bali tatang. Saan mat ngagnanayon nga agrigrigat Numakalpaston ti anak ko. Oh, di malpas mat tan ti paggastusak. Sa bali laang mat no adda kadwam anak. Saan ko akasapulan ti kadwa, tatang? Adamot tan ti anak ko kadwak. Ken, ang mga nudidan to agkatunusan. Oh, di isupay a problema. Ay na, anak, nasingpat mat ni Alex. Lumakay abaro. Isung awan pagproblemaam. Saan dag apakadanagan, tatang? Ta okay aklaang? Saan ko akasapulan ti asawa? At manen, Trudis. Talaga adagulit ka mat anya. Kinunak lang nga roden asaan kan ngagsubsubli. Awatan mo kumadag ito'y sagot ko kan ka. Alex, saanan anas kan asagutan nag? Ala, pumanaw kan? Pumanawak, no awatam dag ito'y asagot ko kan ka. Pasensya kan, Alex. Ngam saan ko nga awatin dagita? Sanak mat nga rod pumanaw, no saan mo nga awatan dag ito'y. Anya? Congratulations, anak ko. Thank you, nanang. Thank you kadagiti amin arigat kan sakripisyo yo. Sumrag kan tumatan iti kolehyo. Lalaingam to, ha? Tapno addan tumaawat mo apamadayaw akas ita. Jack maikari ang makaawat akto iti pamadayaw, nanang. Ngam, ikarik nga agadalak ana imbag. Nasayaat nga rod no kasta. Ikarigatan ka pagadalan, anak ko. Sige, agawid ta nga rodan, nanang. Mabisina kun. Saan tapay nga agawid? Katgapo ta graduation mo ita, mapantamangan iti paborito ma restaurant. Agpaiso, nanang. Wan, anak ko. O sige, mapanta nga rodan, nanang. Nabayagan ajak nakapangan iti daydi a restaurant. Bilibak matkan ka, Trudis. Kabailam lata pagadalan ti anak mo nga uray siksika. Kapilitan amanang, tawan mo't sa bali anam na maag. Ay naading ko, no siyak lang at atikas na, jak laamon. Kunamlaang tikasta, tawan ka pa iti sitwasyon ko. Ngam no adakan do iti sitwasyon ko, ay kabailam tumat Apay ngamin, adi mo pa'y lasungbatan ni Alex. Nasingput mo't. Ay, jak man ammo manang. Ngam kaslamap na ka kun iti biyag ko ita. Umanayan ni Ivy iti biyag ko. Ni Ivy ti ayan ti ragsak ko, manang. Ala, adakan ka dayta. Basta no kasapulam ti tulong, di ka bumdang o masidag, ha? Agyamanak, manang. Asino di lalaki anang itulod kan ka? Ti kunam siguro kat saan kayo nakita niya? Ni Jerome dayjay, nanang. Gayam ko. Asino tinangibagakan ka amabalin mo ti makigayam iti lalaki? Nanang, apay aparitan da. Pagad adalan ka pay laeng. Iso saan mo amabalin ti makigayam iti lalaki? Ang mga nuan niya pa'y ti pagtungpalan day tapan nakigayam mo. Saan dakmat ang mabalin aparitan, nanang? Obligasyon nyo timang pa-eskwela kanyak. Ngam saan ang mabalin aparitan dak ang makigayam. Anya? Sinapsapol ka takayat ka makasarita. Sino kayo? Siyak ti ina ni Ivy. Kat numabalin, kidawag kan ka nga daywam ti anak ko. Anya? Taapay mat nana. Sandak akayat apara iti anak nyo? Kayat ko ang makaturupos pa'y nga umuna ti anak ko. Nga may ayat ti anak nyo, nana. Kanay ayatan nakmat. Nugasta, agayan ayat kayon? Una na. Sinungbatan na kon. Pangasim barok. Makisarsarita ak itinasayaat kan ka. Adaywam ko man ti anak ko. Pasensya kayo, nana. Nga may ayatak ni Ivy. Saan da kami kumamat? Apagin na daywan. Apay atinong panaklatan, nanang.
Ulbod ka. Kaayan-ayat mo gaya mo day jay a Jerome? No ibagak tipod no kada kayo. Sigurado akaungat dakmat laang. Saan ka di nagkari ka? Asaan ka makiayan-ayat? Aging gaade ka makaturpos? Ay ayatak ni Jerome, nanang. Pakabasulak ka din no agayata. Ikarkarigatan ka apagadalan. Ita, song-basong-batan na kun gapulaang iti day jay a lalaki? Nakaigtat amin asilaw dito yung balay. Kaya't asawan data. Saan pa'y nagawid ni Ivy? Lokatakon ti ruangan. I-switch ko ti silaw. Nagsakit ti aramidan kanyak ti anak ko. Iso ti pangibukbukbukak iti amin a panagayat kan pamatik ko. Itata nakabirok iti lalaki. Naglakalaangan ti panang sungpa-sungpat na kanyak na inana. Ha? Surat ti nakadisto iti lamisan. Basaag man. Sorry. Nana. Ngam sumurot akon ka ni Jerome. Uray saan da kon apagtuluyan nga agadal. Siya kon ti makaam mo iti bagik. Kat saan da kuman asapulan. Naragsakak iti sidong ni Jerome. Anya? Anya na ito yun nga isubad kanyak ti anak ko. Apay akas to'y ti aramidan na. Sa anak mo't adakas nga ina. Yung apay akas to'y ti aramidan na. Dakas akadi nga ina, tatang. Apay akas to'y ti inaramid ti anak ko. Ala, anak, gustong day ta panagsangsangit mo. Saan mo kumapabasulan ti bagay no pinanawan na ka ti anak mo? Ti panunutam, kat saan nga iti agnanayon, kat kabaalam a kontrolan ti anak mo. Tinapatag, kat saan mo abinaybayan, kan inaramid mo amin a kabaalam, amang paadal kan kuana. Makamumatan iti biyag na, no dayjay a lalaki ti pinili na. Anak, panawon matan at ibagim ti ayatam. Saan amabalain ng agsangsangit kalatan? Karbang matiag ragsak, anak ko. Ading ko, sungbata mo ni Alex. Kaya't mo kadi akas na kalatnan. Awata mon adumteng ti panawan, apanawan da tayo dagiti anak tayo. Kat mangbukal damot iti bukod da a pamilya. Apay akas to'y tirik nakita, man. Nagsakit a panunutan. Magmaymay sa akon. Saan mo a-deserve day ta amarikrik naman? Rumbang nga agragsak ka, ating ko. Awanen ti paggastusam. Saan mo ang mapabasol ti bagim, no saan ang nakaturpos ni Ivy? Taday ta, ti pagayatan na. Sabay kumatay kan nakmatan iti gundaway, Trudis. Sa anak to asumuko. Aging ga sa anak ngaklunan. Sige, Alex. Sungbatan kan. Ha? Agpaiso, Trudis? Mano atawan at anak ko ti pinampanunod ko. Ngam ita, naglakalaong kan kuha natin ang panaw kanyak. Saan ka nagliday, Trudis? At daklang dito'y. Katiti ka ano man, saan ka apanawan? Agyamanak. Gaputa aging gayta. Kat ay ayaten naklatta. Manipod ita, siya kung ti makamukan ka. Uray saan ka nagtrabaho. Siya kung ti makamu iti amin na masapsapul ta. Sa anak ana erwam nga awan aramidan na.
trabaho aklat ta. Sige, saan ka aparitan no isuti kayat mo? Sukunan kagayam inton malam iti pagtatrabahwam, ha? Mangantan to itirwar. Sige, orayin kanto. Amom kadi, dito'y a restaurant ti paborito ni Ivy apanganan. Talaga? Iswa dito iti pinilim apapananta. Namnamaam kadi, amakitam dito ni Ivy. Saan matkit di? Panagkunam kadi, agpakita pa'y kanyak ni Ivy. No nagbalin ka kit diyan nasayat nga ina, imposible asaan tumatlaang agpakita kan ka ti anak mo. Kasapulan na kan tumatlaang dayjay. Uray po utam ti imbagak. Jak pa'y amunoan niya ti reaksyon ko no makitak. Aging ka di ita, kat kaungat mo pa'y lang ti anak mo. Saan mo't siguro akaungat? Ngam nasakit lang tinagam ko kankwana. Kaslaawan patagdag iti amin arigat ko kankwana. Ala, Uston, malagip mo manen tinapalabas. Si kaman laangan ti mangilukat itiri daw, Alex. Wan bakit? Ivy? Umunag ka, balasan ko. Ada iti unag ni nanang mo. Nanang, Anya ti araramidam ditoy. pakawanan na kumananang. Kapkabilan nak ni Jerome. Iso pinanawa kon. Itatadakkal ti tiyan mon? Agsubli ka kanyak? Ha? Ganabom, gaputan na sukir kang anak. Sorry, nanang. Agbababawi akit inaramid ko. Tinasayat, agtugaw ka pa'y balasang ko. Amok na bambanog ka. Syagaan ti asawa ita ni nanang mo. Bakit? Mabalin ka di nga isaganaam iti kanen na ti anak mo. Amangan no nabisinan iti biyahe na. Ni Alex tinangisuro kanyak amang pakawan iti anak ko, Mr. Lonely. Kat iso ita timang tultulong kanyak amang papaadal manen kini Ivy. To'y pagayam mo, through this. Agyaman ak pagayam through this, iti da ito'y apakasaritaam. Kat timakunak, nagasat ka. Tanaaddaan ka itikas kini Alex iti biyag mo. Ket sapay la kuma, tanagnakam metten ti anak mo. Ket saanan nga uliten, tinagkamalyan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na through this, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.